Are you considering studying languages and at the same time are interested in current and fundamental social ideas and ideologies, problems of modern societies, and sustainable solutions? Well, here you might just find what you're after. Program Medkulturno jezikovno posredovanje na Fakulteti za humanistične študije vam poleg bližine morja omogoča tudi izkušnjo v večjezičnem okolju. Kot dodatne jezike lahko izberete španščino, nemščino, ruščino ali kitajščino. Un idioma distinto es una visión diferente de la vida. 学一门语言就是多一个观察世界的窗户。 Rad potuješ, spoznavaš nove kulture in drugačne poglede na svet. Ta študij ti omogoča tudi semester usposabljanja v tujini. Bi rad prešel politično ustvarjanje meje, ki nas ločujejo in oddaljujejo? Ali boš gradil temelje novega tisočletja na brezbrižnosti in strahu pred drugimi, ali pa boš pomagal narediti novo družbo, ki temelji na enakopravnosti, solidarnosti in enakih možnostih za vse. Notre futur se repose sur les piliers de l'unité et des relations respectueuses entre tous. Viens alors à la Faculté des sciences humaines pour acquérir du savoir et de l'expérience à ce sujet. Comment penser les solutions aux problématiques d'aujourd'hui et enfin comment entreprendre les démarches justes vers une coexistence égalitaire pour tous les peuples sur cette planète. We as Moyapo students believe that it is now highly feasible to take care of everybody in the world at a higher standard than any have ever known. It no longer has to be you or me. Selfishness is unnecessary and war is obsolete. It is now only a matter of converting high technology from weaponry to livingry. Mi priglašajem vas na naš fakultet FHŠ.